angenzi mina umholo oshebhile ohudulwa phansi angiyena lemethwe ajizira lena ephethwe igoli mina ngihlangana nalento lena lazo shawa i-Al-Qaeda ne-ICC la uma singanakile ngoba ngiyakutshena ziphi uphuku lapha ngoba uqala kusanda kuhlasela uPutin thina siyini-ke uRamaphosa sithanda kuwelwa iflag so uyabona vele ukuthi vele siyile nje sendleleni yabo thina si-ready for war manje kuzokuthathwa ngempela amabhantiti ngempela okugcina buka iziqhoma zalo muntu buka iy'duna ezisemsweni lokhu amanda kuthiwa uyimeya shembe into nje uyibonayo into nje efile lento le file nje lento lena lezi igophi uzoyibona nje 2 weeks izobe ngasenazi igophi lo muntu ngenxa yokuba insuku embili nje imeya yegoli hayi bafethu ayi mina nginendlu vele uyamfuthu laphana eDenver hostel e53 mana ngizobe ngisukela khona ngibe independent ongcono ngeke hawu igoli lahle kanje unbelievable surprise you ayilona uwese kakhulu ke lo bathayile usebenze wesikole lo ayabona ikho indaba Al Jazeera le ayi aze ngiphoxeka nje nakulale ngisho ukulaleka yini ngempela lento lena hayi ngeke ayibafethu ngeke ayikhombeya lapha hayi akuyona imeya lento lena ngeke akuyona imeya lento lena lempela mfana wona ukuthi ukwamanda lona lo we-Al Jazeera lo muntu uyimeya ngaliphi lo muntu ngoba nalomunye ubevela amkhipha nawo bevele bheda naye yabona le funa niyazi lento ama-conclusion ayizusebenza uhulumeni wama-conclusion angeke angasebenze izwa ngami nje ukuthi i-collusion into engezusebenza at all yabo igoli lokhu le-dysfunctional for how long yabona itheka kusebenzeki lana kuyamenejwa nakhona kubi akusebenzeki kuyamenejwa nje niyazofaka la into lena yilento lena isigebengu qobo lo futhi lo bayazala lo Thabo Pastor lo mawumbuka nje sekwamvakashela uThabo Pastor ejele lo nakanjani kodwa usemeya egoli we